Udah cuciin apa bang dan kaya ban baik. Dia kagak boleh banget mesar loh ya. Kita lagi santai, lagi ngadem sore-sore. Lama lagi gembret-gembretan aja, kita teriakan aja. Gue mah heran banget dah. Abang ini bang jangan begitu. Lah ilah kagak tahu laki romannya lagi santai, lagi ngapain kita. Iya, kali-kali kita santai sore-sore, dia lagi gembret-gembretan aja, lagi manggil-manggil aja. Kalau santai soal diri aja. Ya ilah loh. Oh romana. Lah ilo kan lagi kita lagi jemurin aja sore-sore gitu, gue pengen buat santai, pengen buat kopi, pengen ngapain, disuruhin kopi ngapa? Ilah rono mana? Jemur apa pagi kayak ini tinggal jemur keluar. Deh, gue mah heran banget dah. Modelnya sore kita jelasin, pagi kita jemurin. Ujuk lu panjang amat omongannya tuh dah. Kalau begono mah bang gitu. Pusing banget gue dah. Au. Pok.